Nakasulod ka? Sir, good morning. Di ba pasudlan lagi? Kay mag-cutting yung ribbon pa. Stilan. Ito, putol yung ribon. Wala pa maputong ribbon, di pa kasudlan. Mayroon pa ako sa anak. Hindi yung congressman pa ibabot na. Siyempre. Unsa pa? Sa pa may answer. Sikod o plastiko. Yung putol. Ganinda talaga ya? Ha? Dito. Uninvited to. Bernard, congressman, mayor,